Karibu sana. Ni kikalo cha Adhiani. Nyeneta Mukamba Munjanja. Na kwa nitawa Masima wia. Bita Easter Mapupa Simba. Na nye wito wa munde kana debate. Nye umamba ibone. Hallelujah. Ito ebinda zilaza ile. Paulo ai apostle. Ino atumito ni kanisa. Nundu wa kwa ina olala imuno. Na we abrivando maikatwane. Yutabanyane wake. No existe ya baba umiende tozia Roma. Mobea na chau. We Yule kama kanisa walilo bingwa hiyo. Sirana mbungu. Yo ai masongia. Ame ondo ulamona ndumite. Ngathiane. Ai muthiani manozu. Yutaka kandu ya tha itokoma ba. Eva Adhiani FM. Adhiana meye. No sio mundu omwe na mundu mukawiba. Omwe. Athea ni kanola la ndo kaingibe baya athea ngite nundu andu meba na ibinda yuma ina atwana na atangi ngine wethi chini ya manju batele tyo yota oneka athea ngite bayu maandikoni maandikoni naona akili mutwayo kuthea tinda kuthea ame ababu uthea ngite muswa webau asia nenga na yuti kibetina mume na muika batane akazi okakazi ai nenga na ibinda zilala ile satani ndakone mwana olika katikati wenu stano twambie naku masi nebinda ngokoletie tudibai binda zilala ile we ilala ile neziba pe kindu kito ni musungwati anytime is tea time. No niche anytime. Ko ndio nonaka kana pepe ibinda specific ya kweka maondwa. Iko you know kwenda. Nundwe. Iko you know zeno kwenda. Ikeva. Ni ngwenda lakini neva. Kiba tiko. Nengo lilikana ka video ka trend yaka pastor ngo abundi asia aka. Aimia kila bando no twa ngalene twa weane twa ayo wewe ninge ndoza bonia nuru mazai ona katika kitchen no twa so ndiko na kana pepi na mundu wele kwitha so specific akaasi ati kethani kukuma na kimwe ni sake ndasia wiyo kana ni batu ende tokoma kana ni bakukuicha nye to me anytime is tea time. Thank you Stano mase kwa kwa makulu ele ibinda ile nziba na mutu bati yake eto batai ni agwene nana mwezao tokazia number 1 tuendana na experience mwezao kaziwa tu nondo akwithane ni muitombana sia mujanja ila wewe kumbanya ne maanisha hii toyati anakwacha ndo iwe yana kwa ndiwe yani ndwambe yombania kana watiwa na ongiathi ndwambe yombania kwacha umbandike ka message we baby no abika we yani saina ndongolie baby we no anyochi ombania mjanja chondo ndiye wiyo aikwacha neza ukawiyo ukondikito ndika mbumanyeni kana withe njuma we andunje ukanomba nini zikuichathi masi ekwengota yangu tabekeno kimo we yunga ukwata ba no biko wololo amituki lakini nyeyu no mini no need yokona we amwinge kigeza kololo number 1 nomba kondomia ka lunch no ndwaite ondomia lunch ni we ikizio kiwanza saa 10 ngolie baby we ne umie saa 11 ngolie golo ingi ndani endo mbumbani cho nikana tukobika wiyo automatically nithanise pupe chathi kibo masi katika marriage lakini ne umakwacha ugenge wiyo ukongwata withe no na vivie mjanja masi na ngoyomba na wewe masi na mgamo mjanja kama wewe yui umulikete yu twezo tume Vaseline nende Vaseline masi kana mkutoka okay tukezo tume Vaseline masi idigeze katika marriage pe faces pe face ya ila mwatwana miaka 5 ya mbe tueseme zitwitha twingi no thogwela SMS zine zi athelie twigata na tukati mwana wa mbe wa keli wa katatu nye SMS ni yola
chat ni chola uni kwanza ndo andika SMS ekani kwithukitse uni kwanza ndo SMS wandika oyu okazi ai baby ne wa chao masi no chat yana twazi your wife twazi ikipiti chako mugeze kubana mugezo kula nyati no mini avocado chat jikithelile kana mbele bawo ne wata no kanisa no andika message za muthembozo no getao baby oisu well no preparation yibu mjanja aba izozo ononezi none kulyo ndo mwena nongo usongia none kulyo ndo nyengezi awandi aidhi asimo kana mama makita aka uma yani ako kasembete akamwenulilikene akasioka ingi ebindani yatene obese mase ebindani yatene mind out wo yasende to ziatene kwani tene ko yaiko ando ebindani yui nema wethi ya mutume emundani kibetinje cyo mutwaya yukatika ku mutwaya liu puni moimane nangangani chegalanga akitwaya muzee ingeke uchonywa methi mene nanga masi nitumie ibinda yako kuchati ati niweze no we prepare kwani wendwe mundu onekana ndombo wako prepare then nitumie ibinda ziwi ni mandembesa kana ni kutindi yani kudi by the way mundu meno mandete mbeza mundu meno mandete ziana inone bizi na bawo manzombeza wewe waleto kuthio boy nduthio buka newo no yuwambe alikawo mangolia mubata wane kitiwa number 1 twe mubata ndo akwitha mwitomba na sia ndombo mbani no yoka witha kwikololo ndio mbani no wewe mbani pana wewe mundu ni mbani no ana mwana akangwata ndio mbani kana akwe na moyo kaini mutume vaseline moka no stundi yeno kugenda muima ndevingawa nundu ikwezekia anytime mutangazi no alike kokoji kibeti chako nikizi anytime no nilike kila kitu mawapa taliko beba tuneja is it special occasion you know don't call your guy you know my level go we yo omejeni yo short your conclusion ito mazi nasi ati kwa ala mutomba nazi hamo kameno momba nasi ai nabika kwacha ngole ne nabika saina ne wanyechi sa monza ngole ikamjengo kukaendera sa komi ngole ne wauma sa komi nomo wenda wacha yomba nyayune yukaja yu oyo ka yuzo whether kiukire dichao ona kwanye mwene ngibika nomba ni tanisi kuichali mase mundu mwambatetie koloka mwakoni yanga yonga miendo aiye mabi aiye kaminde ambe ya mukana uni wachida neza ai no ngami kalete wanzia nambie kuja mukone twachida neza kana mukonio zimu wa mukonio zimu mundu meba mindo malikiti akuete elu aiye kunia nje eketwe ndo binozwezo utwa bala ni wiyo anga meobwambo bani kila tuenda tondokio bawi kana aina hizo tekatumie tekakio katumie ndo mokwenda tukazi freestyle wika iko tetone mobatiwe kike kalojathia niwe na kwa mukamba munjanja na kwa masima wia vitaista no pupa simba nilikana kuthiba huo subscribe nendo wa vindiela next kwa YouTube na internet kwa mpaka Facebook twekwo subscribe